Akwaba, wafreme Adjoa searching mesro. Now wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusia for ensem way every seshi Juaboso ena eba metre eye honorable Kwabena Mintah akando ne constituency. Na de biano anase most at times no metai e the honorable Kwabena Mintah akando ne news eba pa se mete se ne constituency for no e kasa. Eya na eye me de because personally me Western North ho no matena hoda. Meaning seshiri also seshia kontomra Juaboso ehun kronkro ina efa enchia kofadade so akopmeli bo mini ho ina nti se met kahwa ehwa asema na me passionate about that because omo akwan impontu injuma wo Western North no and as one Ghana no won ka ho wo ho ne north issue pa omo akwan but NPP aban bae koda kwhwe hu hyiade na empo seshia kwan bebebe omo aye ina no e fa gina NPP aban so ebra no owura mampenda da kufo eye president ne pension omo ya kwan bebre NDC ba no mo betwagum na NPP abaye enso Western North eye NDC stronghold titiri pa ne honorable Kwabena Mintah akando no constituency na afi no chese omo ani ambre youth ni bia bekasa abrante ba akoso den sema betu jo chese honorable Kwabena Mintah akando no wako Parliament House since 2013 won hu ade papa bia waye wo de sika mo sefa koye mpuntunjuma na de bo ahyawo wo de pemba nti afidu wo betu se nwaba onu wendi se aban na mo bekọ e wo sehwe oso ho sorry sehwe Juaboso ho no me no wo betu mo papa na chese mpuntunjuma na aba no won so wenye because Western North His Excellency na don kwakufu Dubai omo abe mo omo new region ene no Western North no nti no omo e the one way ama Kwabena Mintah aka na honorable genti nsema yekoso so ye be sim kwan sewi Juaboso MP na stand so for 16 good years onya hwe wo MP ni nya hwe wo nsu kura wantu bi amomo hospital so wansi bi amomo omo kwan so a omo anye MP ni kura anye sa kwan no kese omo to aba na ma no kura onsi kuro mo da kopem so omo se beto aba disia police ni mpam no so de ni mpam no ya fun wo ye no o se o ma no ogu o ma no ya o ko parliament ko tana wo e ka ne man ho asem ni kurom ho asem se mi kurom fo so o mi hia we o mi so o mi hia we anya hwe kro be ko no ma ni mu ba ko so o ma ye o de ye doman MP wo this can we this year mu watana so for 16 good years ye musa aduma ban ene wa bi ama youth na ma o mo ye tell them we are coming kill a beer a zaro juju and this for kasa and now ti omudi an say na no year 2017 ya no mkofie they speak as if so omuni akonwa da e Ghana na omuni track record na said e wo mo adwunu mu say ye wo short memory nti da bia mo be kasa no mafa mo ho adi no da bia anso ye be kai mo ko ye mu bi wo ho no ma se wo short memory kura e be twara to ti e ko fa ye be kai enche bia na mo ko ofio na mo kasa te se mo na mo dwene Ghana fo ho chen wo bia sa cooked analysis ya mo ye na we 96% say why say ya no mo ko se vre Afro barometer Ghana for no ya na mo adwene mo say ye nti Ghana ha bia na Ghana ha ne nyina ye ti yo nti sa enema na ara wo kan ne na Ghana for na youth yes Ghanaian youth under your watch edien na wo ye ma wo mo a na na do ba ye MPP aban ba ye ya be ye free ho a amo my disadvantaged ye nhwe eno kane say it's abre me ho me the way by wo by wa begu no enu nti ama nipa ni nyina ye disadvantaged e ya ban bi na aba no hunu say the AC corner unemployment e ko nanim no national security threat in the said ye no ye try say ye be ma wo mu bibi temporarily to calm them. Na yemfa at least ye see bibi she wonu ma na to bi abi na obi mfa sustain obi wo ho a na ko no ko hye mu no na muanya ba bi akwose na ko no ko hye mu no wanya experience almost about 50,000 people after NAPCO. At least half a loaf is better than none. Tisafo no
Sakoba say aban anyway adwuma de wo kan nyina ya areas. What it means is that ye tua omo kadi bia ne bia kam. Enti eno nye nkyɛnse nkobe o anya bi kurada e wo breso. O breso a yufufu yi a wo kan mo asem enne e se o na apa o mo asem enwa no. Rashi people mo trade minister say o mo nkotwitwa sere. Ukotwa sere na de begu kan ho aboti twam o ba beto wo benya ska didi. Mo policy alternative no. Omo nkwose saabo engu basket mu megu kwan ho ka bi twam a na ohia abo akosi dan a na wabeto abo afiri ho eno any policy alternative ti na obetna TV so because opposition opese oba abem na enti no onkasa ma Ghana fo ohunu se wo na ommo do ho mo abra tumi ni hye wonsa no e de na ayema ho eno ne yepati. And then Dr. Mahmoud Baumia can kire Ghana for say samoma makonya na mitimi ba I'm going to train 1 million youth in IT. And then India is what it is because of technology. O policy alternative ne say obemo omo kukobu nketenkete am omo kokon nketenkete ne confirm nketenkete no ma ye hom. Woni so ade hunu no. Ti na obetna radios na wo kan asem na wo kan it say there asif say esa wo mada. Kaya yefo ye nua ma no meme ya mu firi up north ba ebedi kaya ye ni ade wotena ba mu mfie nwotwe ukromfo no wo ye den na ma wo mo mfie nwotwe ni mu nyina no wo che silver pan ene ma wo mo na ade ye politics enne Dr. Mahmoud Baumia si ultra modern facility am so munya at least decent place to lay their head anya hwe no you are human being they are recognized as such omunya ba bi decent no mo na onya ba bi so da at least ya sa kire ni nsanodwuma ama watime nya nsanodwuma no watime live decent life. This is government that believe and thinks of its youth enya mo ano keke mo ano fafa na amode fa Ghana for ho. You should demonstrate it by your deed. And he said mo come on sem no se ya yura fi a omo yura fi ni nyina be ka kai omo time na youth na ani abre omo pa adwuma ye no o president na wo bo na wo bo ento ama ne say omra be di president no o ka kire so onye magician no nya adwuma ma omo. He again said say oh I cannot put money in your pocket and na dey na asesa na do danko akufo adoba e kura wose da bi ewiase say the quality of people is the quality of a nation is the quality of his people. And he said yet no mamenhwe na nipa ni bi wo ho no ma sikasem nti school kro mu ntimi nko sa youth we aye dwene wo mo no mo sponsor a writ e was Supreme Court to halt it. Some pene e ma free SHS nko so mo ye adverts thousands of adverts and am the bastardizing free SHS. His Excellency James essay onu okuta 2 billion Ghana cedis ya on fine say free SHS na ya na esre say ene de you people are claiming say free SHS no kra no mumpu na mo de buy na wo ba untwam obi a waka kire say okuta 2 billion na on fine say free SHS ene free SHS bill every 3 billion. What makes you believe say no de obey abaya wo dwene omanfo ho ene abaya wo susu say omanfo